ho sensem ya na atete apansan kakra bi no sabre asori agina ne naso ya enua ne ho nsem ebu ama my Ghana de hye ama ekombra ne a edi nkofo bi e won man so no ye de yade ye ho e de free mum wose na nsenso na ban ne modern ma wo bo e de aboa se be ye akuayo betimi akonkan no wose eno so edi twam wose efimpi mienu ene dunkrum no Ghana Statistical Service for one on the betu dwasage kwacha no na esenim pejamo no eye wo hamo ebupen no enan na chipo enum 4.5% e won fimpi mienu ene aduonu ba akom no yesa timi asori a ekọ nanim anti no waka kire obia sa wonka na komanto ne yem Ghana ekombra ne de yentimi enya bi e wo hasenom sede sitie bia no aduane bebuso ama my Ghana de hyenso ne yemfrumpo mu ahyema ama ye ne atimi age Dr. Afriye Akoto Ensembini statistics am there mamu say the way agriculture no ekosro no enkofobia ye o madwene se enye wo mu de se obia behu se ampa akufu ado aban eba kuayo mu a yabo ye homodin nti da bia wo mu ti radio so ena ye beye aduane ho beye dino ena buani board no so obaka benfie na ni o mo sha se maybe we shall make kakra bi no mo kan from March to June July no a pesia kwafo enya adwuma no na esa aduane bo koso na mo no damu ye bo no donko bi na aduane bo adin na aduane ni ho na se na ka chi obi ase aduane ne de ho uko ba bia kwafo wa ubenya aduane na ebu ho mu nye nipa kwa na ya beto na emom ne bo na ayedin kosi efi se petrol ebo kosoro niema akuafo de adwuma no nso ne bo kosoro enam de asisi o amama nso ne ade ntino munya abotre dabi wonu omo ka bibia dabi propaganda na omo ye but dey enim efi se Ministry of Agriculture there were thousands of workers omonam dwomu quality food prices omonam fomu hwe aduane a ebeba ne de ni ho ne adade nyina nti eba ne be ka chem se na ti a enye se aboy esire mu ne yeka ye gina bibiso ye workers officials no information om de ba de bia information free all omemu nyina e de buy ho ama nipa omo statisticians omo hwe analyze and the information no bre yen me as a minister ama me hunu se de secret na se common pass e ba mintimi enhwe Ghana fo anim nka se ekombia ma ene nam Yakopon kwa obepai me Abusia for penny ya tina no de semi wono ene yesuofo wo memu ayage kwacha ne enua ne ho nsem nyina no eda na bem Dr. Owusu Afriye Akoto na ne nyina mu no ena no woto aso ekire se na so yenom eyade a wonom so ebo homode papapa se de aban na nya ne mugidie wone na pamfo ede se adwuma na hye wonom sanom abribia wonom hwe se aduane ho bambo ho nsam so no ebetimi atoto ye ewo mem no nti no eginasie ne tehye bia wonom so de ato akwam no opanyin no eda na di sei uko northern region uba savannah area ho nyina ne ba be si adwira amanfo a womode tracks akese free Mali as far as Mali Niger Burkina Faso Nigeria omaba Ghana ye be fa aduane ade akọ ese aduane ne bi ne anko be free ne manso akaka ba se obefa bi akọ omba nso omuye bi dikọ na no na yenkrofo no bebre aye omo enye mo anu sa aduane de enye bi di nanso emo enso omo nya aduane bi ni omo ebo a ye de ma aduane ye de ma mo ano eno nso akosro ntino omo sira sa ban yenhwe ne yenyai yen stop omo be fa aduane kro na ampa so eti omo ama they say there's a ban on export of food from Ghana to neighboring countries. Adea Ushemra will be bebuso. Inti enim se ebinom aso dintino. Omo anajonia afachi no mo yes edwuma. Ya take task force kesia. Ebe hwese sesia ye no buy no eba no harvest no ba no. Ye mfa bi nkwa bonten na nyina betra Ghana if say Ghana taxpayer isika na ya gi a dey subsidy ama fertilizer ne the abai mu draw boni feno improve seed no
ɛde ama akurafo so mo mfanye nti o se Ghana ha na o se nya ho fa so nye se omote omo ma so no mbefa eduane ɛde akọ nti ban no de ɛwɔ so na for doctor also every year akoto so for year yage kwacha won sensem so ne enua ne ho nsem so mai moda no no hwehwa toto ne ma no wono ne de e na ekotie ye to so ya boni de ro amoma so ate se nansen anyinam kane ho sensem ye no akwa ye eya semsebe ho apa so ya jeso obi atutu ne sra ne abasai ye di ho akoma akopem se na no pempo no ya mani boni kwame redu watonkra ede ma yen se kumase monten so de ebesi anopa na ye kasa na isijifo wonom ebosha ya omuka se ne day de ema ye ne nyina network ne beba mamafo nsa ka credit ni bi no ebesi anwumrei abusiafo enkra ya yensa eka kire se besi ne no enya ade adodo na etimi enya credit ni bi ede akwakode wonjuma na ye bisasa so isij dia be pote na esi wo ya enam so nte no amasa ne ma we nyina ekoso modern moben ena wonom ebo na ye pese ye kwa ahoma no so ne ani owura kwadwoche amoako woye IT expert wa ben ewo abefo kwan ye didi dwuma ya ECG fo nso no eno abia no mo so mo dandandan do mo ne emani ne abisa ne sa so ede be passport no wo hwa ekoso owura oti yenka ye mo adwo ena anwumre ye rache eje mo so na mo oti sen me ba cho nyame adom na nso yo ora wada roma bua ye wa hasenum mo line no enye kra o me pa cho fe de woti yenka hello mo line no munye kra ye ra kwadwoche amoako ye IT expert wa ben ewo eye technology mu doc me pa cho woti yenka ye hwese ye sabetimi aka owura kwadwoche amoako IT expert na wa hwa boa yen na waboa ya kwa paso saso ECG fo ne de ben na wo hwa wono wonim de pote wa abefo kwan so no de pote no wo hwa esie na wo haw no de ben ene ye betimi aboa amadache no ebi entimi sibiem ye rache wadaroma fe de wotimi kan ye me pacho me to nkana online ubisa question na me sheda ntimi what wadaroma my yen try share there's no harm in trying wadaroma yen try share bia na what why wadaroma na mi bisa say ECG fo wonom hawa aba ma bia ka mamu ni nyina dodo no wo fi se de be na kofa we yaba hello Mr. Che yeah line no etwasi ndu betimi aframe me different la ma fa Vodafone flash on afre yo any network na ntine ye hwe na ye hwe se yensa ebetimi aka na homa no timi atoato ye de ba dem se esu agugu ewie mu ayekusu nte no ni nyina eka ho bi na ye boy ho moden se yensa beka yewura kwadwoche amoako wono aben ewo IT mu information technology mo eno abi na ECG fo wonom nam so ede etimi didi wo modwuma so wo hwa wade eye okode ani wadi akire de ben pote na asienti a ama we se nyina ekoso ye bekoso hu sa wo ha wo bi wo my Ghana mu ha se ya setena mu ana se gina sie ben ansusu ye ben na wo ede ma ECG fo se be ya wade beka wo no madwe ho fi se ase nyansa wo no eni obaakofo etrim na ye hu se bia obetimi adom sa kwa no so na Ghana fo nso ebinum ani atutu aka wonsem ehyew ya ekuma manfo entontom hinhinfo ade sa wunya so nya hoto enna no yen hwe se yen sabetimi aka na ye rampa chafe wotemenka wadaroma ye dasena na mi bisa se wodi wani ehwe ECG fo hawa abre wonu ma bia ka Ghana fo ade hye ya ede be pote na de aba na ede ba adwen na betimi de amoma dachi bi no ye hu biem medase mamen fanti ama Sompa atiefo megidi yese the actual ECG fo no yade a are ho kakra na megidi yese se yehwe oman se Ghana ka yabo so yabo se sadie we betimi atwe first of all oman ewo mi se si anu yese ye call digitization in a broad sense no ye digitalization Sompa 93.1 at the end of the day no we make us digitalized economy
IT experts that will come here. There were a lot of IT professionals who come here. Sebase, yeah, Jumebia, Nancy, did you maybe a far bear for Kwaswa? Ye did you man in such a way, say, ye be use Suyenia, ye localized experts, they were my yes, Adian. But say, yes, Adiano, na Abrebiano, ye coco top offshore. And answer Abrebiani, ye shese, ye be my foreigners, and I develop software, dear my Sani ma way, a bit me esi. The air to Tiani Binise. Hello? Good. The air to Tiani Binise. Say, yesha ECG, F4, Edumedia, Omudi, any prepaid platformer, Omu, Ede, Omu customers are to Tosua. Omode, Yatosua. Say, see, I am in Okase. Omu Jumedia, Omudi, and Omu use Spanish software. A software developers are Omu develop software near Spanish, Spain, and Spain, Enna, Omu SMS, a Hona, prepared in database war, a Hona, software developers no ewo, and is a software developer no. Say, baby, a tachoka crabia, and answers are a beer, a Jumakona or Hono. Say, mu a Jumayini be free ho, a co baby crana. When source code no, obet me, I be manipulating anyhow. I do how be brave, but and me and entity any be a yet. I nimse software no, Spanish for software. That also me no. Ya Ghana engineer dum pempenswa. Yes, IT no, a binary any course on nani nyumakuo no. Wo fa IT phone be brave do gum. Na omunye nimdia emudo, including experts be from hackers. So hackers only hackers for Wajuma Kuma. Enna, you bet my hacker system. But so hacker, Wajuma Kuma, get me hacker system. Because on our way hacker no, a brebian or bot won't Juma Kono Hombine. On my any intruder emblem. But Oko Abanjuma Konuma. A nipa Oko IT department, nipa ki 12. Enna Omuya IT for National Jumanka Kraka across the country. Na Omuya Jumentis or how be bar. Ebi anipa be me enum yensa 9 ena ye IT experts wo the whole Ghana na omutimi resolve say nti ma sa challenges ne ba e ma omo class na say adwuma ni nya how e me do how pa bre Ghana fo nti yakoya nim no de mesere ne say ECG company na enyini eso omo IT department no omo enlarge no omo fa IT professionals ni bebre including system administrators omo ye hackers na atimi aboa na me de afutu nso kwama Ghana by free say there were a lot of government agencies. Your software say use na software. Yakoto tona bontia. Oma omkuta source code. You can source code require a fast to develop software no. Computer engineer and also computer software developer no. A fast to develop software no back ender. Who for new sa course no. Eye obidia enti se bibi sika kra bia. Na nipa no watampa with the source code. Ebema software no. Yenya or how and also yen users ni benya how me wo agencies ni bebre ministries ni bebre me person ebubodin including passport office all application no software no kran so nsia watina bi enu so bi sia enu so betimi do how ba ye wo agencies ni bebre software database ensi krom ha last time minimu ye interview na me ka tell mo say self re-registration app application ni ye UK ukọ software na application na kwhwa developed by me interview ni we na di be na nansa na nan o ma change no aye offered by na developed by no offered by ni nyina anya de kode enti ase digitalization na Ghana ye kono ase ye nheda hu de ya guro bi na ase ye die o ye bibi sa ye se wunya wanka se develop o computer experts na o ma develop database ma o ma develop application ma o sa de na amamu na ye to koso to software if you want to that problem we no e be talk as well experiences e be dum be na be worse rather than the ehun na eminia
Yo yera maya na wase na yemfa wo ensi hase nom na mi bisa asamba kon kamera yefi Ghana for dodo na binom wie yi ebi fro ba Sompa hase nom no mo kire se ase aban no ene ECG fo no eye abuom kwasea wo kwan bi so fi se edubra bi na se ade no sa na se bibisa akrampo na wo na message pepe na ba wo text me ayi for wo phone so na edru se de omo so pebi anasa aban ni pesika bia yempuntudwuma na wo oti wo mo so na wo ha wo no madwe wo kwan bi so na edru bra bi so omo so hia kanea ede edi wo mudwuma de anasa aban no wo twe ne na ase nyama wonom eti bibi wo mo ka asem bi cha bayan pese ade betodwa bibi wo ho a ebiom betimi aye ya ebia entimi mo wo man na aban na wo so hwe bibi ye wo ho ana oh say so share me submission me de man na maka nsem na boni nyina tofa e de man with regards to aban no wona so die e na yen your man man so ye nso we so die na aban no tutu ni niam yi a with regards to technology a e betimi aboa e ba yen national security national cyber authority o nyina do mu ho awuram nanso no da bia ye tokoso kase aban ni hyehyɛ ye a wode ye digitalization eduru me bia na toche kakra se o ye digitalization a prepare wo yi hwɛ sɛ wankasa wo be develop manpower hwɛ ma me fa oman bi te sɛ China nyemfa to ho China even social media gra use sɛ me person wo bobodin de agigigidin omo nyusu bi o mankasa wo omo de en wo nim prefer sɛ China for so do so wo wiase mu hapa bibia ye technology ho no omo use omo de what you say enti de mesra ni sɛ aban ni mfiti ase nya saa ye akɔ yanim no aban ni benya ohaw ni kase na be ba yen timamufo no so me no mienu nyina ebi so say see ade we na ekoso no e pose security threat what you say e pose security threat enti e ade a ehu yie pa si anhwe yie ni etokoso to software fifra bonten source code ni database no any server ni sisi abonten a e bedroom le bi no how kase e na de bebre o my way mini aba yo yera ma na se na nwumre ene wadaje ne unchiremu a wode ama ye ne yetiefo yes we that's yera kwadwoche amuakon oye IT expert eba efididwuma mu abefo kwan so de se de esi dada ne amani emunim de ne nyina no aye ne se mo brodwo ntwa agu ne tirim ena wadane ebi achidi ama ECG wonom credit ho nsensem no ena wono so ne de wode ama ye ne yembeda na se papa ye abusuafo yento ensem no so emfa mamom na enne nuada no ena ye chief justice mechira wo mema tentene panyipa ya onu nyina ehye ne nsa wone emrani nim wonom adwumakuo ne nyina judicial service no wonom edi wonom afidi da toso aduosienum ye no ewo mem hasenum na adwumadie no ekoso enuada ewo cathedral church ye no ewo most holy trinity cathedral enkran na adwumadie na se no epanyimfo ya wonom nim de no ma ben ewo mremu nyina no edi wo mani monyam ekota akire emadwumadie ne yenkoso ne nkunimdie ye chief justice ekwasi eni ye boa okohobi afa wo memmra nim ni panyin mechire attorney general ye Godfred Dame wono so ekire dwumadie na se ye nam so nte no wode na no di semekotu dwa na ne nsem ya wode eka ye no enyina ene se wo hwe omayimu a eyade ene se de wiasese kwo no abefo kwan ene obia efoso ede adi ne dwuma ya emma enkan kura komo na wonom so mra nim adwuma no so no wonom nyesa wo mo tena se na wonom atena ho ye pepa saa na se de eye keta hye bro ye kankam dream de ne fakadam ekoso wa brede pipa edi dwuma no wase wo baaye watoto niema ama niema nyina ekọ nanim ya digitization no wono so edi bi ewramu ewo wonom adwa no akire mu se ukọ supreme court krampo na aboa ama na ye kase no eho dwumadie ne nyina ekoso ewo basahare so ete se kane na obi asebedi wo be se mfie dunum na manso ye da so twe no se da bia ne enam se wonom afa be fo kwan so nte no sa na eme ne nyina no eni ho biem na yewra odame ede ne kasa ebe wieye no ena wo kire se na nsen wo hwe eye covid-19 ya no so ba ye ya ebeje ne ema nyina bo so ema nyema nyina bo asesa
na wesie ne bread dikan ya wonum atimi anya kwam osom kase etesa no eye nimdefo ya wonum so so bom radwumanim no wonum atimi ade afidi da etesa no ma ye osom kase ade ata akyerente no nani agesa covid-19 no so no abayi ne modern mo ne mpanyimfo no die nti no wonum atimi abra na se amasabre wonum dwumadi etesa atimi akoso na yewra dame ne kasa ekwawie ya no ena panyipe bi ya wono so woto nsafre no so mekasa e wodwumadi na se eye retired bishop ya no edakofo dia diocese Anglican church na no most reverend Dr. Robert Gashon Alote Okai wono so edensem kakra e mamranimfo ni say the expression of displeasure at the state of indisciplinary and non-professional acts among some of you, your colleagues, calls for proper comportment at all times. We appreciate your work and the pressures you have to contend with. One wonders sometimes, however, about the type of education and professional training those in question received, since comportment is not part of the access they acquired. Such people are best described as uneducated literates or uneducated professionals. They have degrees, they have professional qualifications, all right, but they are not truly educated. Let not this be said of any of you, my friends. Avoid complacency in all you do. Complacency, which is defined as, I quote, a calm feeling of satisfaction with oneself, one's work, etc., is generally a derogatory term. It can be equated with having a bloated image of oneself. If entertained, it can cause great embarrassment, so please avoid it. Onhwe na mama pepepe ye kanea ebo mudwumadie mo na etobre bia monkofo ni bi ya wonum so aye dwuma e ho ntie no monka nche wonum na ontu omofo se be ya wonum so dwumadie no pepepe ya tentene ne be ya dwuma amaga na fo nso ani age omudwumadie ho panyin ya wode afutuo ema eye mranimfo yi kane no wono na Kofodua Diocese Anglican Church no ono na etua ano most reverend Dr. Robert Alote Okai na wode afutuo ema mranimfo no abusuafo wasoguso a wutie no nsia brem kasebo wa Sompa 93.1 Kumase Sompa 98.9 sunya no wono so orekodo wo ho na yabohwi ne ade ani akyeremo wo tepa akwasiase number 2 na enkraya efiri hoto ye danso na nye de ni nyina ne se eya brantie bi ababa wa bi a ono agentity ye abaya nurse ya ono eye na kanchema ne mpena ne girlfriend enkra beto ye na so ekire se waku ne yire no ana se sa oba no wo tepa akwasiase number 2 ho ye kwa homa no so ne ye ne wonimonyafo akapo Francis wono na ye assembly member ya wono wo importamo ho no na betimi ama ya tentene e de afasa ensemi ho ye ra woti enka ye mo adwe na nwumre ba so mpaka se so meje oso menuaba mejide ye sa pom ye tapa kwasi asefo nyina so ho ye nyango podo hu na aboye yo yakura ye se afem kakra wa hante hu bebo wo ho wo we de na wadaro mama ye nkyeremu ade ben ene si ye yo menuaba ma mempasa akonya na mencha ti for pa gibriti Sompa na nwumre na yanka bi nchemu enra anopa me oha na menya akọ ai treta anyambra tem yesi mempesu aso ti ye ma posi fo aso te ama posi fo ba na Ghana mra kire in fact na sefem yakọ na esa ba na dan muja mu a enya asem ti ko fa tina di si wa hano no daro mama meni metiefo nkyeremu ye ababa wa no oni abrantie no na etsefa kwa na so mote dan kromu anase wote ne baabi ena anadwe no okosra no de ebe na mutietie mu no esi ye ntie nam so ntema ne kun no mama na sibi no kwasem ne se oba no ne ko han dan no Sompa 93.1 ne kanchima no abaya na esi ne han dan na ya na ne mpran wo mu anu aba ho na according to pure form so oba ho be 3 days ago Thursday no na ofe ajama oba na mo dan na single step content omo hye ho a obi a hye dan hu de ekoso ho but ofe a nsem mentimi ho asibi ne koso a ema ta oye ne ya fi
na wadaroma utietie mu no sa brantie no wo hen aprosifo nsa kan no watimi ase bibi de akira won mama mo so maso atibi ana se ebusuafo na wo mo won potem ho no mudi adue mo no wo mo sa so mo hye self contain mo de so me gidi ye se ba ne sa no mbeti bibi polisi fonsan so ni mu se ye ka se de polisi fon nya no ba mo busu ye hu wi mu a me gidi se Yankopon ya aduma yen sabe so ni aha because the CID was to peer for Jaya obi ehu na kira kwan by this with the intelligence of Ghana police no enema betimi akoyi am yen sa aka the CID am no ka say the police for ntanya nkan ndihwemu gu so a ekoso am giri say ebenya no na abrantie no no so afri tepa akwasi ase ho na anu achi no so ababa wa na nkasa no no so ye hwan boye nkyeremu kakra wadaroma ka wo san ba bi o si o top anti network ni nye yo wadaroma na mi bisasa abrantie no ono so free tapa akwasi ase ho na ababa wa no so no ono so free ho bi ababa wa na ye hwan ya ka ne ho nsem kakra kire ye ababa wa no free tapa anu abe han dan wa akwasi ase na abema ne de si ye de enya hu ni ntipi ye de tie so ni nkanchi ma one no ho de ntetremu tie so one na ho ake kakra fine na se se na mentinu ho ase kakra aba o muntem Sompa 93.1 be man de wo mfiri ha eja ne kanchi ma na ho ha wo mu anu abekasi ni okọ ta no mo ya nto mfiri area ha ba bia ni juma ene na busuafo ni bi no wo betimi de ato ye nim kakra minim say yes wo ye carpenter ni a obodan so ai be man na carpenter na oba na ya tisa wa ya nurse ni oba no so ye nurse ni but afi na police force guso a eja omoguso ye omohwehwemu ne minim ni busuani ni abo e me anankata ni okura mi oba ndi mi pa ba be man de mi hunu kura mi hunu because mi ni no yo na bokwato se wada emoja mu sa no na ye sekan ana se etuo bi no de bo na de be na mo hwa no de ekunu sa no ibaton ka ba bi ma de be na mokwato sa ba ya no da moja mu hwa de be na be ma no odi kun no sekan ya na se etuo ana se ye de be ya network man to question yo abaya na de be na brantie no odi kun no carpenter ni no de be na odi kun ababa wa no hello Sompa 93.1 online nanga very faint yo my for we see ana ye bisa se ebo no ode bo ni plan no ana wode sumye ayi wode se kan na twa no we de also wada mojam ti sumye de enya sa wode se kan na twa ya na se sen sharp tool no wode twa ye okay ba se ye se kan na se enya singa police for na ntimi anko hu hwe ho oba no so fon e di free ho enti ye ni bibia sisi ya ye de beka ho asem yera kapo me na se ye ne wat yo maya na se ye ne etiefo wo enchiremu a wode ama yen hu assembly member ya wo no e WhatsApp akwasi ase number 2 yera akapo Francis e na ababa wa ono ye nurse ni ne mpena be ma ya ono ye carpenter ni a wo ne twempena mu oden kwa wi akire no be ma no ekomoba no ya sabre di akwa ya rehoseme wo ekuro ni so enum amane bo e na ye de emamu yentu fanso akwade ebresia mu aya wotu ani se mojabum efa ye ni enchiremu e wo enfinfin mantemo na eye ebusuafo e de ma ababa wa bia wa free ma ye fra no lenda obri ekufo dodo na e fra ni sisi wanya enfinhia no aduonum enso 57 sabre ye kase no wonom se St Francis Hospital Xavier hospital na ewo ho no wonom emu bi koda baba wa na mu koda ho a ekwa wie eche no mochire ho no wonom epe no ba bi anya de a wonom ehu na anko bi ahene ya wono wo asenua ya wono kro ya na eye ababa wei wono akasa ne ho kani no ya de a wono so ekyerem se asemu a esi no enya asem de na wati asia baby a enye ye eba ni sen na St Francis Xavier Hospital kasia ya wo rasin for so a won sani fa so wo pe etua ho no eye da na hospital kasia se de obi amum ebeda ho a etimi ayira saa enu nti no mo kyerese baby biara amum na koto no anase akwa akoduro no wono mo hye mo chefo no anase hospital fo no se wono mo fam na nya saa pa dia so mbeti ase no enya dia ebesida anko bia hene nana etua the first or the same say tuja
ye adwuma for aka chense BBC na ye guso a ye tu ho anamo ye investigation na ni besi bia no ye beba mo aso ate ha because enna anajo after 9 ina nya ntie nti ye nya abrekwa na ka no pay kra ye frɛ ebusuafo no sɛ nke ye kwa akohia ho na mo mo sɛ ye ntwɛn mu na mo ba nti ye ni ebusuafo no na ye nhyemu anope ye nti afa ni investigate nti bibia ni a ya mam 2 weeks because ye nim sɛ nyame bɔ na ye investigation is see before 2 weeks are fine but so mo in 2 weeks it's a human institution nipa ho adwuma endafo nti bibia betumi si transparency eba hache na meka say human institution nti nipa de ye ho asem nka obi abefese we bi ensida banyesi Ankobia hene ya wono ewo asinnuenua na sabre ya yeka se de wosenka nrada wasam ne na wasibikata so madade abua etua na no nanka atone ne abesenom wabra ne ho kani Madam Linda obri ekufu wafri manka omope no omakope no krabia tena se ye na eye anom na chisa ya chese kwa wi akire no na mum no ayra e wo St Francis the Xavier Hospital ye no wo asinfo so wode ensemetu dwa no wose wa ma eye mochire na anasa hospital no da pemienu anasa na watwe mienu na chese omo enkofa emum no emfa emrabusiafo ekwan wasade ekora ekwie wa aboboa no adwuma akonwa dodo akonwa ba akofo ntena so nte no yenkọ na obi nso so emra hasenom ena yede anwumre no nsia brem kasebo ya yeboaboa no ede besom wa Sompa 93.2 akoma se Sompa 98.9 yede ni nyina esie yewura asante yeboa Benedict wono ne semofo aseda kese enkonfama no news screen nyina so eye wonom afemu de akiola ene na pamfo ya wonom so MC ahono wonom so eye wo mafemu de ede boa yesunya ne ekua no ma anase ekua nyako abro no ma Rex o chami ni mo ono so ne na pamfo ye do ma se papa pom nyina ka ho bi o ma fam de bia yeye ena kaseboy etimi ebeto amo e wo ma kron so na ena anwumre mo somfo ya me betena se de nsam ne beso mo no edi amede jeso eye ohene yire ma me ekua yeboa esia me da ma se ma monitor ekronto ye kọ amadwumadi aka no ato aso de ama mo Sompa 93.1 akọso atia ha na ubenya akatua papa